Johnny, kaj ste jutri tavi sjedi? Ave, sa Bajre mi zvoni telefonat. I mi vika, buongiorno, Mile, ti li si? Scusate signore, De Laurentiis, vi li ste? Mu vikam ja. Si. Mi vika, ja sam. Da mi zažiš na ravo tavi, Mile. I ja na predsjedateljot na Napoli što mu zažara, da odiš mi veli do Đorče. Mislim da ne saka burek. Da odiš do Đorče, do stadionat na Makedonija. Đorče Petrov ima nov igrač. Luis Miguel Silva, 31 godišen, ale influencer. Ja mislim da je kaže napajač, ono bio influencer od Gvineja, od podaleko da ga najdeme. I mi veka, ako je dobar, da ga vapneme. Da mu kupam 2 para patike, 1 šator i 1 mobilni telefon, pa ne li je influencer. Ja mu vikam, nema problem, signore. Aljo, menadžer sam, dojdem da go gledam ovaj Silva. Silva, ave ne tamove, ave levove. Vidi budo, ave ne to levove, ave to je desnove. Makedonski ne daju futbol zakad igrali, gospodи, brate. Ave ne na tegove, ave čuvate tegove, alo. Gol, ej, čime gol, a? Dobro, levo idi, ave u offside ti, ej, aj budava čoveče, menadžer su mu je. A, dobar si. Ma kakov Napoli, ave za u Barca City, uteče se ja u Barca, da, ne čakaš. Ave budava, ave ne u Barca od kriva rekame, ave Barca od Španjave, pa i Napoli može, Napoli, od Italije Napoli, da, što? Hej da fi,